Biyag ti tao. Kumusta man na ni Titunggal Maysa? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode, makablawan pa ni Maricel Kaling, Belinda Ramos, kanilisa Duldulaw. Kaya titayong tengaro dendenggan ti episode 333. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Grace, kumusta? Ape akasta ti langam. Kasla na nagtipang panunutam. Ha? Si kamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman? Okay, kumusta nga iti bakasyon mo? Ay, enjoy mat nga makabannog. Ay, wan, dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyamanak dito'y pasalubong mo, Rwena. Awanan nyaman na. Kat, apay nga rin nagunag ti pampanunutam itay. Adda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen. Nairandara na apay mo't, naikata ko niti pagtrabahuak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo't isuha ka sa pulak unay ti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan. Baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kagdanag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adama sa pulak. Agpakada ak nga ruden ha. Ta amang birbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayok nga rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi adensyo iti Tagaluto iti minasan. Kaya't mo ka di? Alawon interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga rod at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubli akmat lang nga dagos, nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga rod akanayon. Naimbang agsapayo ang Densyo. Isu ni Grace a friend ko. Tagsapsapol iti trabaho. Naimbang agsapayo? Siyak ni Grace. Kastamit ka na kayo na yung bangagsapayo, Mike. Kasta nga raw na mangrugi ka ninton bigat, Grace. Agtrabaho ka dito balay. Ti trabaho kat ilutwam lagi ti tao agtrabaho di pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay iti impaayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbaling nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat, nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasan ko. Wen, Tata, nakasaganan ti amin. Kasta mapantang, itulod tapay na iti makan, iti pagminminasan da. Wen, Tata. At kay kaya man ang kal. Sino nga dito napintas sa balasa nga kadwayaw? Isuli, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Siyakmat ni Rolly. Dahil iti sweldo iti makabulan, Grace. Kat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito'y nasweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisam mo asumunga danak ko. Adda ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala, nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin.
Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabaila. Tapno may pa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Sanen ngagkurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. Gam, no adamabirukan nyo a donor, may bayat. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyen ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadialysis ti kabsat mo. Di kay agdanag, nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausara. Oh, Grace. Apay akas ta tilangam. Napo kaumatan tinasamit nga isam mo. Ano ka di problema? Uwen nga, Rudroli. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema? Dayto yun ti kaninyo. Umay kayon tayong kayo manganan. Ala, nung kasta ka rod, agyaman kami iti dayto taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabaho ti mangiluto kada kayo. Sige, agpakada akon. Tagsubliak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramida ki jay. Ay, una na ita na panang ming-ming mo ni Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan na takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace, pare. Kan, nalagaan tirik nakin ko na. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na, pare. Baro akin, balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka manin ah. Nasaya at lataro na. Adaman damagag, insan? Oh, anya ti damag ka minsan. Amam ka din ni Grace? Wen nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya? No kasta? Ada cellphone number nakin ka? Katuan tagayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't ko nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adam sa mo ti gayam ko insan. Kaya't ko nga amamon iti gusto ni Grace insan. Alan, tayo namero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko. Nasingpot day jay kan nagagut. Wen, hindi ka kadiagdanag insan. Asino na tato yung mawawag? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito Ay, si kamot gayam, Rolly. Apay ka di ngumawawag ka. Kan nangalaam iti number ko? Inala kang insan ko, Rowena, ti number mo. Imawag ak. Kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko itong madamdama iti balidang kaldensyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin? Ala, sapay ko maata, maka-attendar ka. Namnamaag ti kaadang to. Oh, Rolly, ada ka mat? Wan, Grace, imayak ta. Umay ka kumay pakada ka ni Nanang mo, ta sundwan ka. Grace, asino ti kasarsaritam ti anak ko? Hello, auntie. Naimbag ang malam nyo. Siyak gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabahuan ni Grace. Ay, naimbag ang malam mo mat, barok. Imayak, ta ipakada kumakada kayo ni Grace. Ta imbitarek ti birthday ki Jayan dang Kaldensyo. Nalaki mabalin latamot abarok. Tapno makaliwaksay mo sag paminsan ta anak ko.
Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga Rodroli ha. Tagpalesak. One Grace, Ryan ka. Nagpartakan ni Pari Rolly. Isura ka din ka ni Grace, Rowena. Saan pay? Ngam ti amok kat agayat ni insan Rolly ka ni Grace. Kat na inalan na ti cellphone number ni Grace kanyak. Anya? Rolly, apaya dito'y balay ni uncle mo Adencio tinag-birth jam. Saan nga iti balayo? Awanan balay mi, Grace. Inla ko min. Sipod pimusay dananang kantatang ko. Gapo iti aksidente. Hindi ubingag pa eh. Iso ani Uncle Dencio ti nang padakkel kanyak. Iso ti nagbali na tatangkon. Anya? Diyak namnamahan nakastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na, Grace. Naragsakak kiti ata na mamo ka. Kastamot kanyak, Rolly. Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka di dayta, Rolly? Kinapudno na. Agayatakin ka. Hindi na mo pala nga makita ka. Ada ka din nobyom? Awan pa'y nobyo, Rolly. Diyak pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga iti kastoy atawan ko. Tanakatutok aklaeng amang tulong kadananang ken manong ko. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Ha? Nulakit di ata. Maanusam ti manguray iti sungbat ko. Uwan, palubusan ka, Rolly. Itaaklaan mo ta nakarik na iti kastoy kat. Kat, sapay ko ma. Ta sa anak ama pa ay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, imawag ni nanang mo. Intaray da ni manong mo iti ospital. Agsagana ka tamapan mo kitaan. Ha? Owan, tata. Mabanak nga rod. Ay anak ko, nakaruti sakit ni manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko. Masapul ka no amamintinar jay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na. Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan ta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni manong. Agagagutak pa iti panagtrabaho k nanang. Api asikatin ang itulod iti kanan mi, Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan. Nagawid, taintaray da ni manong na iti ospital. Apay, ano ni manong na? Ay, kimaro at sakit na iti kidney. Masapul ka nung amin nga dialysis. Anya? Kasta ka di, Insan? When insan? Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni manong mo? Nasaya at mo, Rolly. Ngam, kasapulan ni manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti may sa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. Addaak akanayon amang tulongkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanyak, Rolly. Awanan nyaman na basta si ka. Damagkak man, Grace. Aklunam ka din, di panagayat ko ken ka. Nakasagana ak amang sangoy, tiyan nyaman na parikot adumtang ka data. Rolly, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When Grace, nakasagana ak akanayon. Agyaman ak, Rolly. Kat aklunag nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman ak, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kasta ak mat, Rolly. Ay-ayatin ka mat. Uy, friend.
Agbudno ka man kanyak. Da kayo ka din kaniinsan ko aruli? Wen, Rowena. Inaklon kun ti panagayat na. Ay, no kasta nga rod. Agbalin kan nga ipag ko, Grace. Alakit. No kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. Wen, Rolly. At sa ganak lang, taagawid akmeten. Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da aluko-luko. Wen, sige nga, Rod. Agyaman na, Rolly. Nay, ada ka magayam man anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. Wen, nanang, intulod na. Naimbaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, adaman damagak ka da kayo. Ay, agayan ayat kayo ka din. Wen, nanang. Nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayon. Tapno agsimpa kayo meten. Saan nga ta, nasa pangunay, nanang? Naanos kan nagagat ni Rolly, anak ko. Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa, mapanan ti tawon yaw. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalag yu kanyak, auntie. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yu. Rolly, kasanon ti pamilyak no. Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Isu nga ipatig kumat ti pamilyam. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace, Rolly. Agyaman na kang kaldensyo. Kinagyaman na kiti panang padakilyo kanya ka na sayaat. Congrats, pare. Sa wakas, nakagraduate ka hindi kinabaak. Agyaman na pare. Congrats mat kada kayo insan. Friend! Agyaman hak, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha? Ta, mapanak man na gubra. Wen lakay. Agan-anad ka, ha? Madi ka di tirik nam, Grace. Wen nga rod, uncle. Kan, makapakwarak matan. Mabit lang nga ron, tawagak ni Rolly. Hello, uncle. Apeng imawag kayo. Oh my God, ipanboy di hospital ni Grace. Madi ka ron, tibagina. Lakay. 6 weeks ka nun ang masikugak. Ngam, masapol ka nung nga aywanak ti bagi. Masela na ka nung agsikug ko na ti doktor. Ha? Kasta ka ni? No kasta? Masapol nga agsardeng kan nga trabaho. Tapno maiwanam ti bagim kan ti agbalin nga anak ta. Angam, kasanon nga iti pa nagpaagas ni Manong no sumardengak nga trabaho. Di ba pakadanagan na ita? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tani, umay manan ti panagtutuno. Wanang kail. Ibaga ka ni George. Ta, rugyan min inton bigat. Alalakay, apay talaga mo pan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Amang ano magaburan di usok mi. Di kagdanag. Agan amnadak, bakit? Alang nga rod la kaya. Basta agal-alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ulit itudo kan angin. Apay ang ituloy tapay lang ti sumrag iti usok. Kasapulan, pare. Tapno sana masayang ti nagbanugan tayo no magaburan lang. Ala, isimpam day tatali. Ipaoy-oy mon. Ta umuna ako na sumrek. Ta subaruno ka mga pare. Well, pare. Sige. Agan anad ka nga ron. Hello, Uncle Dencio.
Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito ospital. Nagaburan ni Rolly. Isong entaremi dito. Anya? Sige, sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga. Kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy, pinanawan na kami mo, ten. Kasanon ti anak to. Grace, adakid daw ni Rolly. Sakbay anauyos ti biyag na. Anya ka ditikid daw na, George. Naragsak ka no amang itunit itikid ni na kanimanong mo. Anya? Lakay, ada kami manan. Mailiw kami unayan. Kaduak ni Marnong Ringo, kenti anak ta, ani Ronron. Amom, karuprupa maunay ti anak ta, Roni. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sabay na kuma, takanayon da kami abay-abayan. Tibiyag dito'y lubong kat adda patinggana. No adda man mapukaw, addan tulat ta dumteng, asukat na. Alaga gayam, di taan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Erika. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami kat Diyos ti Mangsalwad kada tayo akanayon.